la ta ontsha o ntshetsa mang o ntšhetša mang ma prada o batla re shapa ka dimpama no o batla re betšha ka dimpama mngata ska re thušetša mmata phela o ska re thušetša o tla latela shebeshiti mo a leng teng o tla latela mo shebeshiti a leng teng a o hlomphe batho hlompha batho braka hlompha batho braka hlompha batho braka Ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i-3-bit d-keys or i-2-piece fake noma thanda ikhishi lempilo izocosta goke nama-oster sanibonani babukeli bami bohle emakhaya back again bafethu njengenjwayelo it's a boy bafethu Rich Ntwana Sekasi Tone Mcrinas bafethu niyazi ukuthi mangilapha muleni bafethu ngisuka ngibhalele mangilapha mkwenu ngisuka ngibiziwe khona okhalayo khona ufuna isiza bafethu emajiteni yo kuraf bafethu abogeli basiphethe ngamawashini so my brother uyangibhalela yangitshela ukuthi bangathi bambambisa ibhantshi so ngifuna ukuthi ngigijimele khona ngiyozwa ngaye kahle kahle because lo muntu lo la khona uthi ushayine DNA test uyasazi istory sakhe so bafethu ngadle isikhathi senu ngiphuthumeleni khona ngiyezwani ngabo ukuthi bathini bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya Rich Nation TV njengenjalo ngithanda bafethu cha Hola bafumnati awe samabiyanga choose ke mnata thaka boli Rich mo from Rich Nation TV ne ke mona cause ngwaletsa thaka wena ngwetseng ke nna ke ngwetseng a choose ke bone mo le mo di emailing gore ngwetsi something o kare ba o tshwarisitse bike braka o etsalang choose fele nna ka lebitso ke vaya ka military wa ikhumana okay fele mpya ke just khore mai ke stress ke for wa ikhumana for ya ntemela mpya ke baby mama ya ntemela choose intisa di flop mpya kwa ikhumana ishapa tse ding tsa di ups and downs wa ikhumana mai ke tsela tsa gore manje for fele we ke aspaneng wa ikhumana choose and manje ka spana bonzima for philo ba rena wa ikhumana and manje ngotsi ya choose ntshwarisitse bike mpya o tshwarisitse bike ntshwarisitse bike ngwana umsupporta ngo jarateng aswa choose azwa ka mpya ka mara nne ke tshepa nako ka fela go kwa ikhumana wena manje file kana o ithola kae bro choose wa tsiba rena le bo choose ba shapile di check coast ka kwa ikhumana le camera wa itsa choose sonse ba no shebi wo mona lo yena fela ke siboto se fresh wa ikhumana mfana atsela saka ka sforstana just go no santemela wa temela le mai sang khafisha mpya khafisha ska hafa bro ke a bona ka rona le bo mapena nyana ka mo hare nde rena ke topless rena batho ba tshwana le bo mapena ra ba tshaba bro ska ba tshaba mpya ka just re kano re bulela so ano tswa discharge of fire wa choose that discharge of fire mpya ka ke mollo letso hey la re tsosa machance manje a tsaka so wena okay since machance ba o buditse gore medemo o di tala le a o tshengwe o fetse wa tshepa machance or hona le ntho o yentseng o prove or vele ngwana ka wa khumana e shikitsela tsa go manje ne ke zamile o dia tsela tsa di ba di bitšaka di DNA wa ikhumana e apere na re tsebe segwa choose se marathang wa ikhumana segwa re tshotse mo kere ma re tseba bo sa choose na ke tswa ka kwa Limpopo wa ikhumana sa bo sa choose a ndemetse wa ikhumana ka di DNA test tse fele lo tsa magoa a choose dagana mpyaka dagana di results di ganile re ngwana swa di ganile no shotanyana go ke ntshetse bo doctor ba le miphaka ke re ba dietse dingwe ape wa ikhumana if wena sa di tshepe re ka etsa tse dingwe se Rich Nation mara tse ona leng tsona re tlotsi ya tsona re late baby mama re utlo ro renga ke re sa tlo motutsa ngendo re utlo ro renga if o stika go sona storing se sa raeng se ke hao ke mo rtletsang tene maraka la hla re botsa nnete re monate ntse ra re tene wena o shaple le doctor tsago e sharp fele sharp kantse se moya okay braka before tlo jana ko ne tlo koporo nka namba ha re da passing re mfonele re utlo ro kae and then ra molata ntse se flop a choose sharp plus now are passing re molate bro braka
konje tse ke mali bitso lao military way black military yeah go ka se ba o bitsa bjang ba mbitsa jalo ke number plate a choose why ba o bitsa military ke bodybuilder ke tshwana le master ka mo ikhumana o tshwana le kasi yeah tshwana le master ra rona re ka spana le wena na wa itsa choose something ndiye one of your size ikhumana fetseng ka ke ona okay my sister braka ki yeah o jile sa oh okay hello ninjani my sister yo mina ngicela ukungaphumi baba hello baba mzalo ungaphumi uyasaba kunjani my sister ukren kwenzakalani manje nakhuleka my sister master ngicomele ngala my sister mina ngegama nguRegi from Reg Nation TV ne ngihamba nobhuti la ngabe manje ngiyamazi yamazi ubhuti hlana kanjani baba mntanami baby daddy yakho oh okay size kahle musa silahleka akhuleka ngathi khuleka my sister khuleka my sister bheka ne skati fenti inte drama wena yo kimangora tang drama lo uyayithanda drama lo eish my brother ke rata drama a tsile to yeletsa movie o ta bona o toetsa movie a to etsa movie o batla umontsha movie nganya kumontsha movie okay my sister njengoba ngisho ukuthi ngibhalele lawo bafo ungibizile la ngithola khona into engamphathi grand between wena naye ngithola so ngicela ukuthi ngimgaya isikhathi achaza ukuthi sizengani right ngalokho akachaza bukre ngithanda drama lo muntu lo ejo akeshapho nanithesa nitshware ngabosi momoyeng ayikhumana tabo ntshware ngise sa lenyaka mara ngise re ka ka bona go retsa dilo tse di opposite kanu di alang ka wena wena umntana wakho ska tlo ngwana kwa ka ke ditshila tso di tsang ke ditshila bro ko ska phamisa voice wa ntshutsa phela uzoshayela ngicela ume lapha ska tlo tsang ka vele lo wamshapa kanti braka ebraka ngibethe basadi umilitary bethang basadi awu choose tsaba di alang ngwana wa ntemela choose ngwana gale ke mkhuze na gale ke mmotsa ka ditali tse tsa ha fele examile o mtshepa ikhumana mara no wa makatsa chincha gantona tso di alang o etsa ntle ngenzeni ebraka ke tse dintsi dintse tse di braka ngwana wa kala vanta mpeka ngwana wa kitima mfana ngwana ke VW a choose skacho so au busy ngwana skacho so bro ngwana o busy bone ngaye my sister usona usona okay my sister manje njengoba okay ngizelana my brother ngathi uyasaba ukubeka le ndaba ngithola mina ngizela ngo my brother yangitshela ukuthi man ngizongishaya angeke my sister military ushapa basali kamethaka mehlo methaka mehlo uzokushaya amehlo khuleka my sister uma sikhona nami ngikhona ngithola so my brother njengoba ngibizela uyangitshela ukuthi ngathi kube ngathi yena beka esipanini okuyenzakaleni wasala waganga yangithe all the business yeah no the business trip okay wasala wena waganga my sister vele kanye orazanga ukanga ungasabi ukukhuluma my sister cause manje my brother ushayine DNA test and ama DNA test athi nix akusumntana sikaba ntomulela matho ntomulela matho why uyangingekho o tlhokega why uyangingekho o gasetsa ma wena my brother kanti ki military ngathi soba nenkinga master mangapha le military le ngathi yahlupha my sister my brother phela sekashaya DNA test una yonke evidence wayangingekho ngizomthemba kanjani ukuthi kunenkinga lapha yeah kunenkinga why cause mawufika lapha batesta yena nomntwana unless ke ungamthembi wena ufuna ukuthi vele ube khona ubone ukuthi vele lento abayikhulumayo ivali umpethise ka moya mhlaka itaka mina ke go betha ka moya ungasabi my sister sitsheliva sizela ukuthi sizolungisa ngithola so the more chika the more zenza ukuthi indaba ibe enkulu ibe ngayo fele vele umntana so wakhe umntana abani my sister the time asemathupini ngisho bekangangiphi isikhathi ngadecide ke mina ukuthi ngcono ngihambe ke ngiyothola ula monto akangiphi isikhathi lo akangiphi isikhathi uhamba ama event aboshe beshida akanginiki isikhathi lo hayi wena yo bobicha boshe bampicha choose like DJ wayikhumana aso ke nalu dlala di concert ngitsetsa makompa ishuna ke letsa ntshwelete mara yena uphite atswe estrateng a lo fa batho ba estrateng o bula maunto ba Volkswagen gantu di alang ona console le Busman manje bro ka relax ke a bona kwatile mara just ska lo vayang mpiaka
xilavule khoma elantoma ethola nka yo o ka irang bro a tlo tshwara ke maphodisa se ka dala ka matso ba braka ska wa ga matso ke a o ja papa bro matso a sa o shapa papa chu a sa o shapa nna ko mageng re tsa papa ka face mpya le tsa papa ka face chu like di chila mara okay my sister ireason yakho fere ngiyaunderstand uthi uma brother ngaka isikhathi mara wayebonga hlala naye phansi umtshela ukuthi mfethu lento iphile impilo ephilayo akusiyimpilo engifuna mangimtshela cabanga ukuthi angikhulumi naye yakhuluma naye uboliba umtshela athini umamtshela uma brother athi awuyemenyane njengoba yenza so athi uyemenyane mara brother akela ubudise wena ontsore emanyana no remanyana a choose game hona none just khogongwa no sometimes atse bo ga bolela reng etso umpuditse neng na taba tse na o fitla fela ko ntlung o etsa dilo tsa wa o fetsa o etsa dilo tsa o nsha le ngwana wa baya ha se ke di business trip umsha ko ma antiza wa nna ke tsebela ka go no etsa wena o etsang wena bizubula maunto ba super brother o sa fitla o tholle spane ko Cheeky Tigers for you know ai man mpya ka se ka tlotangala zela onkumu mara ngwana wa tswa motho yena na mamela bro mamela yena lo bakutshela ukuthi utsho ga mtsebile yena papa ngwana ke mane uye wayekwamele walazi igama lakhe then uzoyenza nizohamba yomgwaza phela wena yakwazana umagwaza lo braka mara ke bophelo bo le bophelo ga di protector wa ikhumana le banna ba renkelang malapi ka moment wa ikhumana yena lena kuvale na mosonse ke protector no motho o tsere mphaka le no awu wampia ka tsewa se di file tse di ka tswa ana ke search boss anya kon search out la thabela mephaka ai mpia ka matso umhlaba ka letso yena ka mhlaba ka letso wa braka ska nna le ka nsesha ka tlhaba ka miphaka ro tlhaba ka miphaka mara braka mamela no rena re biditse ko wena mo re tlile le wena my braka phela na re biditse ko wena and no setse re tshepisa mephaka re phile jwang o re biditse ke o re biditse and o tse re tlo lokisetse o ntshetsa mang o ntsetsa mang ma brother o batla re shapa ka dimpama no o batla re batla ka dimpama masikhulume mata skar chushecha mata phela o skar chushecha o tlalatela shebeshiti mo LinkedIn o tlalatela mo shebeshiti LinkedIn o hlomphe batho hlompha batho braka hlompha batho braka hlompha batho braka akhani limpiditse wa ikhumana akhani wa ikhumana o re biditsa ra o bitsa ya ke libiditse ntho yone a chu ya o hlomphe mara hlomphe braka akhana chu just malwane ntlhomphe braka nka go le sighting la so lwena boss braka mamela okay mamela my sister angikho sighting lakho ne uflopile my sister flop yangithola and okay fede mtshela ungatsheli mina yabona my brother kuba ngathi mina na usihlanganisa something suka kude ndoda komikili chila chief tamopelaka shebe manai man how khanto face amsadi bro awu chuza tsiba udiyala ngona watalla boss ke understand mara ke media mfethu ke media wamnyaka for wamnyaka ke muisa kae why mina lemsadi defend na le msadi control ke na le mathata mathata choose wena ka idumela ntwe I never ke idumele mara cause dintho se tse di tshuna hetse mfethu mtho ke msadi uska lukisa dintho ka matso braka ke a fries uska lika wa ro lukisa dintho ka matso ne boss mara ska idea ntwe aska idea mara overload o flopile fede right le nna ntwe ke a dumela ke ro flopile ngwana tshware 2 years a mana e manyane boss e manyane okay braka so no since file I confirmile the girl o batla o tshuna heleng ya pele mfethu choose nyaka di test tse dingwe go di bontsha batswadi ka ba tse di bontsha wa ithola zangwa di ene ke nyaka le baby daddy feature rege mo maybe le nna nkana ka mthaba ka mphaka ka gati my sister uyamuza ubafu sizothanda ukubanzima ngeke ngikhona ukumbiza loyo uyawafuma ama DNA angisho ngithi so manje wa defender yona baby daddy yona singawayenza amanye ama DNA singawayenza ubaba umntana loyo angeke azabe khona wamdefenda my sister ufuneka la ane ukhona uyamazi kodwa yena
Yeah. Shosho. Yeah, yo. Aremele ngayiba fethu hey asikisi mo ka re wa wisanyana ntshona so okay my brother my sister urena akasikhona ukutsa baby daddy mara yena wa dumela re shape DNA test akhane ya choose ka sotela fro ya ka so I khumana mpeka ska idea braka ono ka rutletse ka o thusetsa batho kanti bothata ba o keng kanti choose akuchusetsa no kanti bothata ba o keng kana choose na kuchaba manka na khane kuchaba manka nna ke a botsa nna ka tshuwa no one jikela no nna ke raka tshuwa ke a botsa ke a botsa nna no yeah mbyak ke a botsa nna no o batlo di yang kanti bro king nka ba ke tsheya mara ka tshuwa bro nka ba ke tsheya mara ka tshuwa otlo o mmotsise le shebe shiti a ka tshuwa nna bro a ka tshuwa nna bro wena ba re military ko kasida mo ha so wena o bi military mo di mo akona lima una lima ayo ntso tlitshuna ayo ntho tlitshuna ntsenyanyisa nga ulu ku ribiditse kwena o fetsa o dala di flop wa rihlaza esimajeni uhlaza kange boss uqatshe ya thipa ka moka usiya ka chip ke nakidikeni ane thipa mo my sister ngicela sizomela ngapha lo zolibafunana nethipa yakhe eyi1 utlasalo batlana lithipa mo braka narathu amaro kusalayo my sister ubonile ukuthi sile kuye my brother simtholile sizamile ukukhuluma naye kodwa usitshela ngemiphaka yakhe angazi ukuthi udleni obhemeni okephuzeni angazi yangithola but ungafela nempyaka kabangafela kyawafela wona no ka ritsuile ne arathu braka Angabe ya Mike fasi ratshwarana emergency cause ka rona lutellana nyana una lutellana nyana konna lwena ikata yewa chu hawo re tswile ka wena re feditse lwena re tla o fonela re tlo shapa DNA test ke re wena wa lwa no napadi ya wena DNA test utadi na DNA test what utlwa wena ro ring braka ke renga chu utladia na DNA test na master menzi DNA test lapho umkhomba ukuthi DNA test yenza kanjani umkhomba ukuthi DNA test yenza kanjani mkhombe thathe master chayile ngaye my sister woza zongasaba yeah if dila naye lapho master or miyeke lapho miyeka libahlanya eyi1 my sister bengisakutshela ukuthi sizamile ukukhuluma naye ukuthi silungise indaba ye-DNA test uvumile nawe uyavuma ngithi so ngize nayo my brother mara nengijika nayo ngoba manje ngathi screw sesiyalahlanyana ngithola but yeah into ezenzakala ukuthi ngizobeka idate sizwana ukuthi fede ngishaya around nini cetha siyavaya ngizolana nencosi shama DNA test ukreni ngalo yeah ushap okay ubaba umntana siyamfuna ngeke my sister wena hayi my brother ki ngolwana kanti ulwanela ngibraka wa ulwanelani lona ulwelangi wa ulwana ke mango afa soli defender wena hayi man awuzibambe crane mpintsha mzansi soyiceda sizwana ukuthi DNA test soyenza mara my sister akafuna ukuletha ibaby daddy amampela mara thina sifuna laba fethu Rich Nation TV njengenjalo ngakhohlwa ukulike ni share phinde subscribe ngenxa